APHLC Youth Wings Central Committee called this press conference. So let me read out the press note. Here's the press note. Date 30/11/2024. Location APHLC Office, Depu. Subject: clarification on misleading allegation against Sri J.I. Kathar, IAS retired President of APHLC. We, on behalf of Sri J.I. Kathar and his supporter, strongly condemn the baseless and misleading allegation propagated by the Tuliram Ronghang-led BJP government and certain other political parties regarding Mr. Kathar recent appeal for peace and harmony in Karbi Anglong. It has come to our attention that Sri J.I. Kathar press statement has been deliberately twisted to create confusion and malign his intention. Let us clarify. Our president never advocated for granting permanent settlement to Kuki immigrants from Manipur in Karbi Anglong. During his press meet, he explicitly called for providing temporary relief to a scattered Kuki families who have fled the violence in Manipur. He emphasized that these families should be accommodated in relief camp to ensure their safety and well-being. Once the situation in Manipur normalized, they should be sent back home safely. These remarks were made purely out of humanitarian concern, reflecting his unwavering commitment to peace and harmony in the region. It is disheartening to see this word twisted by the BJP-led administration and certain opposition parties to mislead the people and divert attention from the real issue facing Karbi Anglong. Furthermore, we would like to address the role of the Autonomous State Demand Committee Youth Front. Instead of holding the Tuliram Ronghang government accountable for creating a riot-like atmosphere in the district through its divisive politics, the ASDC Youth Front has resorted to targeting Mr. Kathar. This not only reflects their misplaced priorities, but also raises serious questions about their intention. It is important to recognize that our President, Sri J.I. Kathar, has consistently called for unity among the people of Karbi Anglong, urging them to maintain peace and harmony amidst external tensions. Blaming a leader for appealing for calm and humanity is not only unjust, but also a clear attempt to polarize the community for political gain. We urge the people of Karbi Anglong not to fall prey to these fabricated allegations and to see through the malicious agenda of those who seek to divide the region. Sri J.I. Kathar remains committed to his vision of a united and prosperous Karbi Anglong, where peace and justice prevail over hatred and misinformation. Thank you. Nili Arling J.I. Kathar Akihai, APHLC President, Press Meet Ingil. Akihai Tuliram Ronghang, CM Karbi Anglong Thomas Council, Alangle Hinben. Kuki Atum eviction potu, Potakiran Hutsi Alangi, Arat Amai Piang Sinjil. Halabang Solam, India Today, Along Tame, Tokpon Pudlu. Lasubena Port, Hirangan, Apene, Akuki Atu, Lapin Ingoa Kedu, Kamataki Sundul. Atema, Kidamtang, Ani Ahud, Purkimo, Landam, Pota Itum Tekdam Longji. Inglong, Ahin Bong, Kapachi Bong, Kapachi Chop, Hemme Pachikai, Hin,
Pherangke charmut lahai pena job itum inglo akhe itum aphek nang jung piglo la pen itum along di mini de asong si thelong itum inglo akhe ate karbiang long ke pen inglo aso tum jalang pe si hembrek ki hang kolam ke det angkang pi tum chini lu hala bangso autonomous state ki hang ning sibet pen hang lo bodi itum long na Pherangke bonta itum da inglo akhe itum jongsi ning sipet pen dode polurante itum autonomous state kelong bang su jongji hala so kapalong le de phansi bang bongo sela RSS tum bidi kangli kam claim si itum karbi na kuki karbi na dimasa karbi na rengma lapson aron nang asong pachim hong pacharu akam ke claim pi khanjan langdam serang karbiang lo ke second highest population in komat lagi bongali itu sita latung ben pini ani itum han people no pacharu bida bangi bidi ben si kam ke claim Bongali tu mana itu mau cibong cengceng na puban kali. Sitame piniar ni alang itu halo ke online itu karbi adun ke apai ke online ke Bongali bihari itu mana. Lain cini. Nasi ingo akhe panding isi kepa beda je pansi bang RSS bonga sena tum kam klemo. Non ta alabang so puluran roha akhi hai alam thipena job karbi le kukiang bo. Kopene ka heno tak atu mana ke jabi anglindo. La sobena joksi la pusol ka heno dak atoma ke pacha lo le deje pansi episode president pen parsi president ingilo la pen na to media ho no da ninje do lo lo pene pe paro pa pilo support people of asolam kanina oke la pusol ka heno dak atoma ke pacha de deje pansi ang ninje la ben la so president do de pen BJP la RSS tum jai ka kharapan aho alam dip joisi akahino lam rada along ke banji apan tung kam ke social media along Jepang jar ke lam ka du be jai ka thake ene kuki do handak din ke chat ge apan se ala ni kam ki ke ahema kutle pa chibi pona kon ta ke ni tum do adho thoma sida ahok pe allah ki dip joy apan si khala so BJP tum kam ki ke nasina bang so lam ni tum pini ke dam tang hu ASC Youth Wings tum ta press meeting ni lo la pehla BJP kita tentang presiden ini loh. Alang itu kan counter dunji, alang itu kan lamboy kipi je paling pini itu presiden kan kali. Jika lah bangsa presiden kan ini itu rat kar biang lo rat pan, ahok alam kepacini je pan, ahok rat lepang saya nak, pan sini itu bang kepak lagi pan sini itu pan presiden kan. Lalu alam kamu hebeli Inggris itu tadi lo. Kita mentang presiden lo ke, jaya kata ke Manipur ben kiba akuki akhe to pan karbian lo long le phelang dingklong peknan boleh alam ikan ini kali sita Manipur lo alam itu kisung ke polo hadak ron gitu pena pot alam itu kecil pacong ke pansi lata karbian lo bang lasi la tu pan no mati plungjui bala tu eviction alam thi kupilo ne klan no na por ke inu responsible person senior ke alang ke kama thapa me si ajara somna tingkam chiyo ne ge por lasi je age thara kha ala ni kan ye halo je la tu pan ilo badin relief camp bi pinanji relief camp bi lo polo tangte latum abang do jam dam jam jilu lalo polo tangte la relief camp bi kilo polo tangte apor ating ben mo eneta Manipur tame tumon kang saung nang klain jidya Manipur long si ada situation of bang na in samno pulonte latum phan kunat pe sikre bang mahala tak thot latum han pedam thu be menji la sona cyclem mo pulonte esi indigenous alam nang klang si itum inglo akhe ko alam nang klang si kidu kisung kechara do no ala ko alam nang klang si ala itum kukia khe tanta itum phan aning nang sanji itum han mesen bolage bang kisung ke pohut ke kacine tu nahi gali bang kisung ke pohut ke itu tak un anpen aja kompen ke cerap tu nahi ke itu tak arrest tu lagi dan adang pi ang bongkala solo ngong te kunale cepat congna ko hala tak son kiap lagi itu thik lo muslim media lo lasi latu phanda relief camp ki bi lo relief camp ki bi la ke permanent settlement apan gali ASC Youth Wings that relief camp bilo podela tu legalize the post gani di lasi relief camp pola malang tu chini ne ta hala bon la sober pose sun gani yedo relief camp la bangso auto meaning ke la ke temporary settlement la chini ne permanent settlement kali lasi ala tu phan kukia ke tu phan da ki ba tumana phan tu phan relief camp BC la tu apora tengpe mu Manipur pachitoy
padam tu pamelo pote itung kar biang lo mate isi nongbe nang klan mesen ilu tu ngapha laso phangsi jaya ke thara khai kaninje sidame pini ani alang ye phangka kaprek alam si non social media lo ki pon bom ason sin technology BJP tu lasi hala APHLC Youth Wings na ningi lagi latu phang jaya ke thar dim ki chak nahi bukan ni ke lagi chok chi are dim chak nang ji pole ke nahi kali ni repeat lang lo support rat le pasena athema jaya ke thar ke ake hai ke alang li kama tha karsik ba me pe sala bang solam than lo je ing lo akhe angbong ke chamu ka bi de chia phang sala ni ke kani gi apen alang li bha koi pi thalo ke political ali phang si ki claim da pe bi thana non pura roha ke hai jong si angtan ke ba manipur ke ba apuki tu phan lada relief kem salam pi pa me pen da rat pa me pen apor thing ben pachidam thulu polonte alang li sa lo huji alang li leadership mesen lo pusi puthuji jaya ke thara ke hai ke langdam pa me lo bolte alang tuhan ise suggestion si pidon lo ke messenger pha no la bang solam ning je pen tudara roha ke hai tum BJP government tu la tuhan relief kem thik pa me ra claim pa me lo polot kumala ni lo puge obviously kenal tum sali long pergi kar belo ara sali long pergi nasi ke political game han kuma thanani bonda khian mo kachabu to kopna ko join nisi jaya ke thara kai ke la solam ninjil lasi kar belo ara tum la chini dam ke menanji kukia kai tum han manipur ke ba akukia kai tum han da permanent ke tunang polam le ala likane kalik lai klar ta alam lapen handa alam to press meet kido hu la youth from the press meet APHLC youth from la tum press meet kido hu enot Pherangke Arjun lagi, lasi alam kandung hal asal si Arjun lo, mana kusong si lah ya pene kusong inflation kita lo, kandung hal kalang kupil, inflation kita kalau situation buselang ni le, non utor berbilo alam selang ni different campaign, 1971 aku Bangladesh dengan Pakistan pun awar husi, aron husi, Bengali tu tak utor berbilo kita husi, landam selang itu tak kelang kan lo, hal suara orang Bengali tu tak kira orang hu. Latum han jong si relief camp thik pidet boson hedi latum pini ani utor mudul chirai de japol relief camp thik pi boson de hala suhut latum han mon ke tangal gedi lage ron king samol ke de Bangladesh dan Pakistan ke lasi hala so aron ke tangal de loge hala utor mudul ki ba Bengali tum han ta ko nar mesi ke ma hada pen patam no ko bi bolo itu to ro pe meje bolo athe relief camp bi lo bolo tang de tum dam jam do jam jilo ke de longi de chirai de loge lage sisa non so relief camp bi be polo tang tela ke do jam tam jam bol kanin hang links ke long te charai ko exactly hala 1971 hu de Bengali kun ke ba hota la so relief camp ki thik pi pe la poksi piniani utor mudul ke Bengali mon charai dalo visual lo sama sang charai dalo hala ka phire mi hala hai we lama thapin si APHLC amai puji ai ka thap ke la bang salam ninjil lasi kar biang lo arat le la bang salam ke pang sai na alang tu hai tum lamboy ki pi police me aho alam kana thing tum ke waje pasi tum la bang so press mina hang lo alang tu han relief event pe dam tu pamelo ko tela ke tu han messenger itu correspondent isia ondin ke me sana padai tum hang cheklan ko sita non so si eviction fun fun ko mane kaddu be ko la de morla sa ko the ultimately ke lake ke so bang so bang ko yang den Kesan plan tu dia pasti jaya ke thara ke haike alang li statement nak pilih. Kasi rat bang le la le pang sana rat le rat athe kam beng ara tamai ke chin lo ke chin kusong lo kasi alang le pang sana. So pang sini na tu pang presbit nang tuhan lo. Kasi na tu me kupene ka dunia sondok ta tame. Inota ave idonta ave pol kunat pensi alang le kuki tu eviction ji pol kani lo. 1000 aku kitu magak manipur ke ban usa. Paper orang tu tidak lo, pelang tu sosial ni, ini tu dia nanti ni, pelang tu kan ni lah si, amun pelang ke chief executive member, CM si jadi ni, kuki tu pun eviction kami kuki, lagi lamsu kali, kan biang lo kan pelang selagi ni, tante, sinasona gangbura kan pen nuna tak ada pelang, idon tak pelang, pulang ke, itu macam cini ni, ahin cikin kelah. Adon lagi lah, cini itu. Sisa kibang lagi. Nah, adon arah yang segaru. Lalu mereka cepat cuma masih bang kursi itu minggir kemati. Nasi lalu Pherangke non kibang hujung si relief camp thik pipa mimi bodoh lalu lu jam pom muke lalu ronglip cerai thai ini. Pini lalu makam klaim bodoh. Permanent settlement lalu mungkin lalu Pherangke itu lagi ada doman kinte.
di ingin langsung pulau ke pulau itu apa lasi alali ganita cok tidak tu siapa kayak gini cok tidak tu eviction jadi bukan ahem abi pin kalau kayak eviction ko ahem tu sih aku mau cerai dah tu eviction nak kampen menjadi coba itu lagi siapa kayak coba itu lagi dan alali tu lam ni dia pernah masuk lam ke mata kami mesin gini ni pun sita media pun abu hendak pun latung bang buang tek cini pun melo pun jadi tung cini tengah long lo bang lo kayak hong lo lasi latung apa temporary apa relief camp ke tik bina tu kali tu temu pihak ke siksak dekop tahaji bukan sih jaya ke thake patai ke nengi lasulah mereka posi non BJP RSS tu ke kapret alam sirap tu ke mana lasi thok tu mangai pulo kuki tu hendopi di langsung tu hendopi are nirdum tu dulu majok khelo da akeme do akhelo do indura mune khelo pena pos akhai hendopi ku itu pura mune lasi ladaka bangke esentum humility agran belanda mote itum itu kisung mut ke kecera puna kenan sodo laso phamsi jaya ke thamra mi kani ji lasi dolam mata tahi mene ban nije lo APHLC Youth from dun je lano la tu phan manipur ke ba apke tu phan jo si relief camp bikolo kolate la tu han ke pachu ke jundia phan di la tu ka tu ka khorcha khomalo ke diko ke usi ke ni ta kar bian lo ning kon sakuri ka be ke tolong le se hangju usi APHLC Youth from ninji ne klang dano de ala tu ma statement pe na posi hi sialam ke tu chini no ra chini no de kar bian lo duppi lan ba ke da klang dano ba ba la pe la tu phan relief camp lo ki bi tu phan ke pachu ke pinjun dia pa khorcha ke kar bian lo termas council khorcha na nei lage khorcha na nei lage home ministry men jo se lang chingki lo polo da ka thepini manipur lo conflict ke lage du ke india det angkang ke theklo la chini la lage la so ko thak chingki thak pe government me se banda ke ra bi ki chu juno ban ke kadu ke samata lage government na rabi lage karbino termas council tangkapi gni ke just karbino termas council atum asai ke no nahi tak adim pe gun pen kadu ke athai la gun pen ko sos ko pi ma pa security ki pinle hala han to cholo lasi mahuna ne jela ki ba atum han 1000 aku ki tum han ta ke chini ten 1000 ave to 1000 benar to la tum han tak din char no puno tante relief camp bi lo puno de ki chuk jul apcha do an ke mene home ministry pe la chingi lo puno te la ke khorcha ke lo bol ke agat dan la du landam la son और चिकली की बा रन की दो कोपिन की सुम की फो लासन है रिलीफ ng pada tuh mana ke government ke rapi example kirantan covid hotar so na thalu ji covid abun ke do huta government ke rap do mabe dolo lasi non la ki to ban lada bilo polonte la tumhan ke pechu ki dunia phansi ke matha ki sun ke lage al question masih ave lage just like ke matha tap to lage pen ka adhok man ka chini tahan bene de adhok man ka chini tahan bene lasi la tum phana somtin la forcha tami government ni se rap ko mamula me karbino termas masuk tangkai